Abjir. Eyde birgeler biybiz. Eyde. Biz de sizning bilan birgalab biygali. Şibi selam. Kızım selam. Biz de sizin bilan birgalab biygali. Eydegiz, eyde. Nişik kızım eyde qabatla. Aha, minikiler izli. Senikiler? Eyye, eniyim tavuk, etiyim ateş. Aşarga çakıralar. Tavuk hem ateş. To'xta, ketmay tur. Ayda bu so'zlarni birgalab eshiklab qabatlaygali. Alaysa, minden başlayız. Şebi. Tavuk. Tavuk. Ateş. Betteş bu indi ateşten atı bitkeşeymi? Var, indi var. Eteğini kıttırırga yaramı. Ne tam şokra var şebi. Kilem. Eydegiz, bizge kunakka kirigiz. Min sizni dostlarım bilen tanıştıram. Men qunaqqa yururga yaratam. Aydagiz. Eyde. Dostlar, eydegiz birgeler. Şibinin etisi. Betteş. Qara bu indi ateş. Ateş yanında tavuk. Ansı şibinin en iyisi. Haydi olga taba barıq. Qarag'iz ali tiginde. Nerse ol? Almaz abi, sen bilesinmi? Bilen bilmeske. Bu at. Dibe kurmasın. Bana etirge bir kişinin eydegiz uzun yürütem. Haydi ali. At. Usta sen. Rahmet. Haydi olga taba tağın nerseler var iken. Eti kuru sıyır. Dürüs. Nersege şulay opturuysan? Dürüs. Eli sularga üstep erimşek, may, qatık, qaymakni aytding, sütni aytding. Dürüs kızım, aferin. Tovuşu bigrek güçlü. Aydagiz sıyır sözünde birgalab aytamiz. Sıyır. Haydi sen. Sıyır. Kızım, kütüden qaytqan sıyır bilesin mi? Qapqa töbünden çıkma gerek basıp. Bilem. Nişik? Yo'q, qalay tugul. Başta ekirin nima? Tezirek soğuz kiritigiz deb xo'jalarini chaqira. Ketdik malga taba. Etimde kazlar var mı? Nene Mahmud cevap bere. Ana tiginde oşap turalar. Ayda şular yanına barabız. Haydi kızım. Kalamını bir top kurtaladılar. Gerek bulsa özleri kileler var. Bu men qo'rqma. Ana, o'zlari kelib buldu. Qo'rqma qizim, qo'rqma. Birinchidan sen ating bilan, ikkinchidan sen qozlar qiymatini shu narsa ishlarga kerak ekanini bek yaxshi bilasan. Xatirlaysizmi? Olay.
Күрдің, тимейлер. Әйдәгіз қаз сөзінде біргелеп қабаттық инде. Қаз. Қаз. Әйдә біргелеп. Қаз. Қызыр кетті ме? Кетті. Әтейім. Ау. Апестилер сарайда яши ме? Қызым, пісілердің сарайда яши тұрғаны да, үйде яши тұрғанлары да бар. Урамда? Урамғалар ойнарға ял итерлергіне шығалар. Білесін келсе, пісілер бізні тышқанлардан сақлай. Әйді шақырап зүзлерін. Нинди мотор песи. Әй, шол, фирға өн тақымынан дейерсің. Әйді қабатлаймыз. Песи. 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 Песием минем. Әтейім. Песи тышқанlardan соқлы. Ині соқлы ма? Әй, қызым, шулай. Үртемелі! Әй, қызым, сен бейік дұрыс айттың. Сен Махмуд, үртеме, шынында не үртейсің? Эт үйні сақлай, йұртны, құжалықны сақлай. Әміл кішінің ең яқын досты билер әлі. Әне, осы тігінде нәрседір үшлей. Сияқ ізлей ақыр. Әйде барып қарайбыз. Әне ол. Нәрседір ізлей. Сияқ ізлей. Шулайдыр. Әйдәгіз бір келіп, эт сөзін үйренеміз. Эт. Әлігі сөзіні үстеуіне фиғыл етіп та қолданып болы. Эт. Не ол, етесің. Сен ташлана көрмесін. Қызым сақыл. Сен эт деп ойлап ташлана көрмесін сен. Қызым, әйде кеттік. Sizlerni öğrenip bitirgen bulsağız, eydəgiz birgelep biyimiz. Tamағы тұйған мұның ашатқанлары бейізі келет ағын.